kwesi insia Commander 6 Karo senior Yemfa tenye yemfa tro yemfa ni hahaye ba yemfa hunsu ba be meneka se kansem se na esimitie bededi akwesi esi asem ni kabre e na asun enura da ba ko a em say after asem ni kamenya course pa when we have a discussion on anesifo bi suban ya enye we health centers no penny pa bia ono frɛ me ne onni Ghana na aros meto ne yere e wo hospital se bia ban hospital but ono frɛ ye e ma ye hu se oyasimesi no na the look what attitude de man yere no afei en Kenya abem Erika ni pe ye bia nyame hu ye oye nurse ni na de osebi o de ebufo na beye wadwuma no o de dwe ahantan homaso e na wadwuma na nyame ehu nyame na ehu why na me kebi attitude towards patients enye se no na me ka se me yem pray a nurse for ye die. But said Nurses and Midwives Association. More pray mon crop for ye die, mon crop for catch to mua. Na mon chance to some crop for soon or buy a ward there do a health centers national improvement a bem. Microphone being yet. By Maka. Yancy Sunday may be a certain crop we ain't to be out of our system. I'm always be in support of say teacher training allowance, nurses training allowance, yenyim free honum. Yenyim free wo. I say a parliament. Wo de hwe there best start say the mrewe ba ba ye adwuma say. Wo ye MP a untimi nye minister no, bo ni pa be ko parliament. E da ma ye be gia tum say afi wo ye MP a eno anu untimi nye minister no. Hwe say apreapre e wo parliament no e be ba fom. About 60 to 70% of Kofu Parliament in United say, you could pay minister and a deputy minister. But in your class, I need free one more. Some Kofu in never call. And then I'm Kofu because a parliament in a Sebi Moya. But I just, oh, what can say? It may be you die a baby there. Allowance no should be a free one no. Because we want more and you per se or be caught teacher to another nursing training. But sure busu no ba bia okwa aban ma kakra e teaching in nursing etinye ne pe wodi amemene fi na ekọ e na owie nsampa ya post no eti adwuma na wo ye no eni ni mu ba nipa ho adwuma ye no e yo frɛ yam frɛ wo ntimi nye yam frɛ wo ntimi nye tina se bi sa dwane a hantan kankan bi e wa nurse fo bi mu no Minimo wie anopai se bo e pacho ma me video no asante mampon ma yanka ba bia kum nantwie no so on your TV ba bia akwa asante mampon a yekum nam nye first time me show sa video ni ye hu ya kan wasem results abantere me gida anopai ana no me kire wo se odu wani kire asante mampon bia ya yekum namu a wo se be fem. We know say KPP pen for crowd 2 and more kwame are shutting it down but aja o kwa ko shutting it down even the bekum nam no ye ma ko sinsin afi o wa kase mekum no teenager o say kura mu saa ye ka ho asem wa no resource aba mame chopacho mame Arenato shi ado letter wa twere akoma santima po MC no na yehwa na montu aye kan no aban panifo atu ede afound so osha this letter signed by Arenato Shi Adolate Mrs. or see to the chief executive Mampo Municipal Assembly re-appeal for funds for the construction of slaughterhouse at Mampong in Mampong Ashanti. We write in reference to your letter MMAWU blah 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 dated 24th May 2024 appealing for funds
for the construction of a slaughterhouse at Mampong in Ashanti region. We write to inform you that approval has been given to the total estimated sum not exceeding 1.35 million Ghana cedis for the construction of a new slaughterhouse for the municipality. You may proceed to the procurement process and ensure that copies of the approved procurement documentations are submitted to the District Assembly's Common Fund for our records. Thank you, Arenato Shi Adolate, Mrs. Administrator of Common Fund. Eti penfo ya de ti asante mampofo na no nem de soma ye beka ye e ma ye show ye no e na ban penfo e sika 1.3 million Ghana cedis si emfa mesi ma yanka foforo emfa ma de hye o mampon emfa si ma yanka foforo bro from your friend slaughterhouse baby ekum nam and wo hwe video na enya kono enye fe me am diwo komo akwa me ma se me ne MC ukra kasa off ema o chem so mo ye adwuma na so agya fa me kono eni asem no fa me kono asem but fortunately for us say fa me kono ba ese enya 1.3 million Ghana cedis ye de e ba be sie da bia na me ka se ye ni ase ye bebo aban chinko a ba ye kana se aban pa ne foto wana mo a ese fatase ye be sa back ama amanfo ba hu se ye kan ye na mpa no moto bia bam ana moto no aso aba etifiri na ya ekomo se enche perfo be stase se ye club e bi o se onkosi ma ya kan foforo no na eye kama se na be ya nam ayekum e de ma adehye e ton mo mo we no e ho betimi ate back to the video se wo hwe bia ya yeku enam ya na enhye nkuran but the same am we take akra so me sere mo adam mo am ye adwuma so hodom no hwade o ba bia yekum nam no e na hodom ba hwe ba bia kwabana ne so se gina so baby yekum nam no eye biaye ase ye de cement e bi na ye e na nipa da se de sade ne nan ese gina biaye yekum nam na wo am wanka se baby am kum nam no nye e se wo ko na si ansa so ani hono mu nia na se bi na ne papa be na de mama fo no we ya ji atuma ye release sika ama no e ba ye I only pray ese betimi maintain ne ye it's my prayer. Say bet me maintaining the year because say with the maintenance yeah how and not last 2 years baby you could the Independence Day share youth resource center near city 1 year down the line and not call my share maintenance it was na kasa kra e ba mo hwese mo simi kra ye baby am wo no te esra mo so mo ye adwuma ma yanka ho no so no ana nya asante mamponko a bia hodo bia ye nam ho adwuma bia no ye make sure say sebi kakra ne ensa aka no ye kroma mpanifo bo no mo ni say emrante ye pe kakra ka mo a metimi adwuma more than this bas ye kum nam ba bia ye kum nam ni ye be sa akoko gina ba bia ye kum nam na ye complain say e honom na nya na say ntwa ye ye be sere so say me ka ne yipie mpanifo so enantim mo nantim so mo ni ehwe mia hodo amanya ka hodo ewo ye hwe ahonidie ye owonom se na esimtie because we ye nam wa nipa dasani eberede egu nipa dwem ese ba bia ye siesie nam no enkoyi a nipa kwakodi a ni afei yapom ne hu se be yesai abom ne hu se jaji prekesi ko du na e hospital na ese kwa enzu boss dwei so tie besre papa kakra na monya no mumma ho emanyam na mpanfo eboa mo ahu se ampa edise fatase ebeboa mo we so esa aba ne se so esre mo na mo yan twentwen so because per this letter the chair say sikana is ready yes start procurement chete sikana is ready te esam yema ne contentem se na be ya agya enso nkoti akwantifi ochiro pa nkomo bi wo ho nyame ya no ochina komo kese bi pa wo ho na Ghana bebe ye nyame nti be ye why ye betimi aka no so man no ebe ye ko ochina no be di nkomo bi ma show document bi di akiro ni ahwe ye attitude towards abayadwuma say ya mindful no ye attitude towards abayadwuma obi ya abayadwuma fi so ya aban no a favor
obi ya aban adwuma na adwen so wo ya aban ne favor ba ya nhwe yi ase ne makeka kɔ no enye kufado nko aban enye mahama nko aban enye baomia nko aban enye alanche mataba enye obi ya nko aban by time will come a aban entimi control ni nyuma biem to beton ni nyina de ama ankra ho de bia maybe discipline ebebe godom o cham se be show documents bi de akyerew aban nyuma bi ne eka hodo a aban ebo because the mentality and thinking here say oh aban bi yen bia bia kra e betwe eka ene ba ko ne yeton no o meyi mu nyina modi ne yeton ye beyi mu nyina mo ye beyi mu nyina modi na akotena fie a wo de esue hu me de akwese so man ne kwabra sante na pamfo ye krado ade pense mu eto aso asemi